bathi mayinewa zona wabenza ngezandla ey'buzayo zawela phansi. Ngiyathemba ukuthi namhlanje uyihlanganisa izandla ibusiso mayinewa ayinokwenza izandla zombili ayisebenzisana. Ngelinye ilanga kwakuyizo lezikhathi kufanele uphume umhlangano ngesikhathi samkhulu inyanga yezulu, sekhona iy'nxushunxushu kuphakamile. Kwase kuthi khulu ilanga nobabamkhulu ngoba sasesishayela isikhathi ukuthi umhlangano uphume uyedlangakazi kisho omkhulu inyanga yezulu. Kodwa wangakaphumi lo mhlangano kusathi dizeleka nje ase umkhulu nobabamkhulu beye enkosini endala yamaqadi ayiphuthume yakumkhulu inyanga yezulu yomtshela ukuthi ulindile ngabe ukhipha umhlangano manje. Wabe seyake yabisiya inkosi yamaqadi yamtshela ukuthi baba kade ngifike ubabamkhulu nomkhulu la bathi angizokuthetha ukuthi ulindeni kubisazokuphuma umhlangano yenhlangakazi sesishayile. Wabe seyithatha-ke into zakhe umkhulu inyanga yezulu wawusuphuma-ke umhlangano ngoba la masila sisendaweni enkulu sila umnazaretha abamukelwa khona. Sila emaqadini niyabona la esasishawa khona izulu ilona thempeli likamkhulu inyanga yezulu lokuqala esikuliphakameni. Bengeke libe namandla lelazulu, beliyoyenza nje lento yalo kodwa belingeke kwenzeke lutho nje, kwangezekanga lutho. Bese thweswe thina inkosi bantwana bakaNkulunkulu ngesumana ukubonga isibindi enaba naso sokubhekana noSathane
sasisuka la siye eKhenani kwakulukhulu kunzima kodwa ngiyabonga ngoba nibe naso isibindi yona ungenaso isibindi ukukholwa kuyabaleka kuwe fanele ube nesibindi sokholo uyithande into mawuyenza ngeke abaleke ushembe kuwena mayikunjalo kodwa mawungenaso isibindi ushembe uphinde abaleke kuwe ngoba ushembe athanda amagwala thanda libe nesibindi bese nikholwa ngeqiniso obelwa ngayo yonke indlela usathane ukuthi lolu hambo lubhunje ngoba saphuma kuhle la ekhaya sahamba kuhle la ekhaya sinethemba wasijikela nje endleleni usathane waqhuba isiphi njengotshwala kodwa akasiqede kodwa wangelula ukuthi asiqede ngoba la ethi uyasiqedela khona ila mhla esuswa ekuphakameni afike agoba khona amadlangana lapha kulowa muzi kunyanga izulu okuyena wazi yonke imbali yezulu owayekwazi ukuthi mawukhuluma ngezulu uzobika izulu ukuthi uhamba kuyena bese kuyena okusizayo lana yeleze lutho ubala lihlangene naye umnikazi walo owayelithumile angazi lasala limezana kodwa ngiyafisa-ke eManazaretha ngoba phela ayikwazi into ukuthi ngathi ufike la ihambe izifike la inyathele la sinyathele khona engekho okuthina ohlangane nezitha ngiyacela-ke eManazaretha uma ngabe wayekhona okuthina ohlangane nezitha aphenduke isikhathi sisekhona lento ekaNkulunkulu ngeke kuyenze lutho Amen. niyazi ukuthini uma ngabe sihamba singamakholwa usathane usuke ngekho kude nathi usuke la eceleni wethu futhi usathane ugqoka njenganathi kuze singamxwayi ngoba konke okubi okwenzeka ebandleni abaprofethi nabantu bangali kepha batshelwa yinina engingazi-ke ukuthi elisweni kwenza kusuke kwezenjani ngoba phela aningeliswa yini lokholwa esikukhona la ongifundela kile nto Hebrew 10 verse 35 verse 12 thina inkosi
ilikhulu inzima ufuna uyimisele uma uzoyihamba ngoba uShembe mayiselikhiphile usuku lokuthi uyaphuma umhlangano alihlehi lokukhenana ngaba kunodala ngabe liyashisa liguqubele likhithikile kuyafana mase kushiwa thiwa usuku mhla ka5 awushithi mhla ka5 ube mhla ka6 sekufanele wena-ke uyimisele uthandaze ukuthi uNkulunkulu akuvikele emkhuhlaneni malina akuvikele futhi emakhazini ngoba thina sinoShembe uNkulunkulu ocela kuyena amandla aphendule manje mangabe njengoba sihlangene kanje asifani nomubi ukhona ingakho kuye ngithi abashumayela baphume bagade umuzi ngoba baningi abantu babiziwe omunye ufika ngokuzokholwa bese inhliziyo iyamonisa ngoba inhliziyo yomkhohlisi bese bona abantu bonke bengala bese yoqhekeza amadoda Mbuya ngiqale ukuthi suke sekwenze njani uma uthenga umqhele oyisekini noma mhlawumbe ngawudayisela inyanga eNazaretha ibheshwe lisekini waqoqa kanjani ungalidayisela kodwa inyanga ngoba inyanga ithatha yonke into hayi iNazaretha makhona beze ngokuzontshotsha ngicela baphenduke uma kuwantshontshelwa iNazaretha awuphinde uye umntshontsha umntshontsha noma ungasathandi ngoba liyathandaza iNazaretha isheshe iphendulwe imthandazo yeNazaretha uthi baba ngathenga ibhifu ngemali yokugcina ngoba ngithanda ukugida ngathenga injobo lesinene ngemali yokugcina ngoba ngithanda umgidi ngathenga imbatha namhlanje akhona akusekho ma untshontshelwa iNazaretha uzama ukulihlubula kepha ngeke lihlubule iNazaretha wena uba nowosizi ontshontsha uzotshontsha ngisho into yakho ungasayiboni into yakho ifunde baba masuyitholile ngakho-ke maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu ukuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukeliswe isethembiso ukuze niyenzile intando kaNkulunkulu namukele isithembiso. Ngiyabonga baba. Ngibonga isibindi senu maNazaretha. Sokuhamba kulona usizo endleleni kaShembe siye eKhenani. Kunzima. Nami ngabe ngagibela. Kepha ngase ngibona uma ngigibela ngizobalahla nabantu. Uma ngihamba nabo phansi bathola amandla bajabule. Asazi maNazaretha mayise khona amandla siwahamba mase kuphele yona ke kube kuphele yona
nobe senilandela mina ngisemotweni kodwa ngiyathemba ukuthi oshembe laba bangaphambi kwami obabamkhulu nomkhulilanga khunyazi lo babuthimo bayongipha amandla mangabe lazulu lakhiwa umuntu ngiyacela ukuthi ayiyeke leyanto kweminye kuba kungeli thina amaNazaretha kuwomunye umuzabe kwabhujwa manje kwakuyithina akuzange kwenzeke lutho ngoba thina sinoNkulunkulu kodwa ungafuna kanjani ukuphazamisa into enje lento phela eniyiyo ayikho ndawo mhlaba wonke abekho abantu abake bathuthuleke esontweni babe baningi kangaka futhi abekho abantu emasontweni abaney'nhlebe ezimhlophe abantu abasonti masebe ney'nhlebe ezimhlophe usho uJowanile ekhaya niyayazi into enizoyenza lekhaya niyakwazi futhi ukutholakala lekhaya phela izinto zamasonto kubabona abantu mhlawumbe amadoda awu-25 futhi labantu awu-25 bayaphuza nenani phomuzini kunamadoda awu-25 ayabhema nina nibhemi ingakho nina amaNazaretha niphila isikhathi eside ngoba yonke lento ukuphuza kuyakhahlaza ukubhema kuyakhahlaza kuyagugisa ingakho nina amaNazaretha niphila isikhathi eside ungithokozisile futhi ade ukubuka kulezi ngane ezincane abashesha ngene ephosa abantu amanzi engathi inkosi unganibusisa abafana nikhule kulo nyaka ke amaNazaretha asebuseni impi kaSathane bihlasele kwabi ibifisa noma bifuna ukuthi lo hambo lubhunjwe kodwa ngesibindi eninaso nimnqobile uSathane sifanele ukuba nesibindi ngoba sacela uKoshembe ukuba bahambe nathi basivikele wonke amadimoni angasihlasela endleleni masicela uKoshembe siba nethemba ngoba awuceli kuShembe angakuniki lento oyicelayo uma ucela ngeqiniso uShembe uyashesha ukuphendula wenze kanje inkinga enkulu-ke futhi lalibulala leli zulu amaNazaretha akeke ngiyeke le nto lalibulala impelo nakomama lashaya nakuthina lashaya okwakufanele mhlawumbe lelo ngoshakulu befundisa bashumayeli kodwa ngenhlanhla uShembe lento ayiyona wasebona ngathi lelizulu lifuna ukona kase ngithi baphume abantu ethempelini kanti lishaba bengasekho abantu ethempelini belonzima kakhulu uhambo lethu sisayeKhenani
kodwa ngiyabonga ngoba sahamba safika khona. Vele indlela kaShemba ilula. Futhi sekungcono ke manje. Kwakunzima kuqala. Bakhona amatende avuzayo. Abasana. Mawusehlakazi nje unalento ube manzi uphakathi etendeni. Manje sekwabangcono manje amatende manje asehoseyile. Lendlela Shemba ibafuna abantu abantekenteke. Ifuna abantu abakholwa ngempela. Abantu ngoba phela mawulula usathana uzokuwina. Abantu beqotho. Khona ngeqiniso. Ngoba le ndlela esihambayo inzima. Ifuna abantu okukholwa kwabo kuyiqiniso. Ibani munyeke eNazaretha. Nigcine nemiyalo yakho uShemba. Ufunde baba lapho. Yani mema bafowethu. Nani verse 11. Yani mema elokugcina abazalwane thokozani niphelele liduduzwe elokugcina abazalwane thokozani nipheleliswe nibe inhliziyo nibe nokuthula khona uNkulunkulu wothando nokuthula uyakuba nani bingelelanani ngokwangana okungcwele hayi babe lapho mama Nkosibusise ngiyabonga elokugcina abazalwane thokozani nipheleliswe nibe inhliziyonye nibe nokuthula khona uNkulunkulu wothando nokuthula ayakuba nani usho ukuthi masifuna ukuba amakholwa fanele sithokozelelane
sibe inhliziyonye sibe lokuthula khona uNkulunkulu othando sithandane khona uNkulunkulu othando eyokuba nathi sithi masifune usizi asizwele uNkulunkulu othando ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu abathandanayo kodwa uNkulunkulu uyahlehla kubantu masebezondana bengazwani Wama sihlangene la siwe solungisa inhliziyo. Sizovuselelana uthando. Wama la khona uthando neindlela yokuphila ikhona. Kodwa makuphele uthando kuphela okuningi. Ngiyanivuselela ke manaza ukuthi ngicela nibe munye nithandane ikhathi zonke. Asingavumi manazaretha omubi angene phakathi kwethu. Ngoba masike savuma omubi angene phakathi konakala into eziningi. Uma kulukhona ukunzima asohlala emthandazweni uNkulunkulu uzosiphendula. Njengoba nohambe besilihamba belunzima sisayeKhenani kodwa ke besithandaza. uNkulunkulu usiphendulile ngoba sithe sesibuya sabuya kwalula. Kwangafana nokuya. Uyazi sesibuya kwathi besibeke entendeni esandla sakhe. Sihambe entendeni esandla sakhe ngendlela besihamba ngayo sesibuya. Bengekho le yamqansi sasiyikhuphuka sayale. Ushembe yabathanda abantu bakhe. Futhi nesamblela sinika sona azange sisafana nesamblela ayisinike ngathi wasinike sokuqala ngathi wayisiduba. Lesi sesibuya besisilingene. Ngoba nemvula ibisilingene. Nendlela isilingene. Akukho okuwe kwasikhathaza. Ngibonga abanazaretha angiqedi. Ngendlela eningiseka ngayo. Noma nosizi noma nginozwa isheshe lidlule. Wena ngeke ungifice phela usizi. Ngiyeke ngitshele kodwa namhlanje ngiyantshela kodwa bese ngithandaza. Ngoba yikho into ehlula umthandazo. Incenge nami ukuthi ikhipheni bomkhulu losizi. Ngoba njengoba ngimele nina. Manje mangizozwa ubuhlungu nikhona. Nithi akwenziwe njani? Bese nabo omkhulu beyangiphendula. Ngibone sekufika mhlawumbe befundisi bezongiduduza. Nami ngiyakudinga ukududuzwa. Ngoba nginenyama nginomphefumulo ngiyahamba ngiyahla. Ubuhlungu ngiyabuzwa. Sengiya ngasemaphathini maNazaretha. Lento yenu ngeke yaqedwa umuntu. Noma ngathumela imikhofi sibe u15. Ade ayihambi emhleni iyoqeda lento ngeke lento yokuqeda umuntu. Yakhiwa indoda iyodwa. Yahamba ihlupheka. Ifika amabhuku eziviki izingwe. Ifuna mina nawe. Namhlanje sesihlangene sibaningi. Omubi usengene. Sefuna ukubhubhisa lento. Akulona. Bathi abaningi baleli bandla. Lento yabo ngeke iphele iqede umuntu wakulomhlaba. Bathi noma ngaqhamuka ingilosi. Ithi yekani lento. Ayikho. Uthi umkhulu ilanga anoyeka yena lo muntu ulandele lento ngoba iyokuphila.
uyazi lento iyaphoxa mawuthi ayiphele ila ikhula khona ngamandla ikhula ngokuphindaphindekile ngiyadabuka abantwana bomNazaretha abasebuhleni angazi bayophelela kodwa ngithi bona abangakuceli ukulahlwa ngoba lento iwuphila uyabona akwazi uzothi khona umuntu onezulu ngaphandle ukuthi kuthiwa ushembe onezulu maye mawulwa nalento washembe uyophelela mhla sekufika isikhathi sokuthi amagama abangcwele ayabizwa liyobizwa yini lakho ngiyafisa abantu babuthande lo Nazaretha nongabuthanda buthanda ngoba thina masihlangene lapha sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizonxusa uNkulunkulu uba sikhumbule ngezinto zokugcina mawuwena-ke mawulwa nalento uyophelela kuphi ngoba izulu lakhe ushembe thina sisebenzela uyezulwini njengoba sihlangene la asazi umuntu wayizona nje into engayazi ukuthi uyisondelana futhi ngiyacela laba abazonda amaNazaretha ukuthi akuphele ukuzonda amaNazaretha njengoba nila khona abantu abanibhekayo amanize emhlanganweni bese besala beqekeza imizini ngiyacela ukuthi ushembeke enze le yanto akayenza kuthi mayisaqekezile umuntu bese lehla ifoto phezulu bese limvala angabe sakwazi ukuphuma omunye uyacupha manje enze kule mhlangano yoJulayi January October esathi uphuma betshotha imbuzi yakho noma imbuzi sibaya sonke kanti kuyini ukwakhelana incwadi engcwele ithi wothanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena umtshotshela kanjani esayisontweni umhlaba wonke amaNazaretha uzophela la pleni ngoba phela uzophela la ebuhleni ngoba usuyibonile into yasebuhleni ukuthi iyona yona ayikho enye kufanele sikwenze-ke thina ubamukela abafikayo ngezandla ezimhlophe sibaduduze sibanike imfudumalo bazizwe nabo sebesekhaya angathi ukuthi bayebuza bese umthatha ngenye indlela uma umthatha ngendlela ekahle umyalele ngoba phela wena usuphambili khona nabo bewuzizwa besekhaya bese bekhetha inkosi aqala umuntu azokufudumala bese ekhetha inkosi ungamncizi umuntu uthi phakama uthi uyakhetha inkosi uyamgqilaza lowo muntu ngoba wayazi ukuthi khetha qala umfundisi ungamncizi noma la uthi akakhetha inkosi ngeke ayikhethe ngenkani uma ukhetha inkosi usufanele uyobhabhadiswa bese uphuma kogwayi phuma otshwaleni uzomkhipha kanjani umuntu esayithanda into zomhlaba kufanele umkhiphe ngokuthi umshumayeze eqala umfake endleleni hayi ukuthi uma uhamba nayo usizomncinza ukuthi aphamise isandla khetha inkosi cha
ulithandile ibandla kodwa akavumi inhliziyo. Ukhetha inkosi kube ukuvuma kwenhliziyo. Ingabacwasi-ke futhi labantu abafikayo. Ngoba uShembe bathanda bonke abantu bakhe abamthandayo. Futhi akakhethi ibala lamuntu. Ngisho iNdiya uShembe uyalisiza. Umlungu uShembe uyamsiza. Ngoba kuhamba isikhathi bese kufanele ufike la. Ithi angibonge la uIshwa la. Sengiphetha. Usiza kakhulu maNazaretha. Uyasinika ama-blocks njengoba sakha, uyasinika usimele njengoba sakha. Kuningi nje asinika kona. Engathi inkosi ngambusisa. Inkosi busisene kuzwini. Sizovala inkonzo yethu yamanje. Ngesabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186. Socela umfundisi Lungwane wasePhumlana sifona isabelo inkosi imbusisi. Inkosi kusibamba kangcwele. Ukhondo lukasasi majona olubuya ngobaba amadlala benobheka indlofana phela mfesi kuphela dilike njengembewu emqadini ushambone ebandla nasemaphepheni amakhosi abevuka ngawotona enjengenhlwa umuntu uyipika umphunga imako simowazi njengezikho embabaleni udondana sakane ngesibunu baselathela nehluthu njengojela amanzi kwasekana ukhosi abasethembe ezinhle kwasekana ukhosi lahlaleleni kwasekana ukhosi abasephakameni kwasekana ukhosi abasegenye ezinye intaba emeyodwa intaba ihlangana phansi zehlukana phezulu igugu likaKaiser Khanyago ongapompanga kwekabhoqo ifundo umzana kwezephephandaba uthabe khulu okhosi esencinde ishunqa indengezingesabatha bathunyaza incintisana nobani ngobukhosi umhamba wodwa ongajuba ledukelene nawo kwabo umhlopho lenkuzo umhlakaza mtholo webusise gospel Nkosi yagcotshwa ngoba sezulwini unoqhutshwa zinkatho lafekela inyathelo noqimbi yahlatshwa ingqindo nogobela kuyena bonke lithandwa simpukane yanukayini izindaba entshathi shikelisa umhlenge ishangase banesemphandando basaleswe bayithathelele njengelula sigidu yesintu esabeka mnandi nofeshe kafanele nencombo umdingadingwana wabayo njengesipaha umhamuli yahisha kunjengendaqatha kuze mhlandla mkhulu inahlonze ngiyakithi ebuhleni thiyo ngobhatom kwifulela ngamacebo okuthengisa ngamaphephandaba inkomo eshayela ubisi kwezakaShembe yahlasabathi ikhohlile hlazi kaphefumula bamusa umoya ongendaba seshisa semaphepheni semsakazweni wabingelelwa ngembango sengathi ungasembangweni wabingelelwa ngamacala sengathi ungasemacaleni wathoshwa thakazelwa ngenhlamba kungeyona senhlambeni wabingelelwa ngosamcolo kungeyona semvuleni wabingelela ngebusiso njengomswako ube sibusisweni bhekifa hambi yokhotheze emndenini bathuli wasobasinga masangezulu mama konode bantu bangaka nje banceliswa nguye khukulu zaqulule ibonkolo yilo bathu ufuyile motlwaga ogema isihlalo ngesikhoze enkantolo umjabhisika noNhlanhla jele ekubika kunamavundo okithola babhuma ezijele ebude wabude ngothi ngenhlakakazi fihla ibathatha ke neqhoma kaxhekele embakuduza kwezephephandaba inkosi ongayibhulelo ngxabulela yele icela impandla endalaza beqelwe emhlambeni okhwentu kanomnandi ngentokomalo khawula ngomnyama kwabakwenu abukhawula uvukile kwasekuphakameni unogwegwesa zangene emxhabeni obafunga unyasi nangonyezi unazibusisa kazabu uyayinakasa noma ngaphosa ukodwa besethethe isihlalo hlakolo zeqandu batinyele abakhangezwe ezulwini
nelungu emhlabeni usifuba sinegqabo ingukuba nenelungu emlonyeni emkhuhlaza thunukana uDavid Mabuza kwabakhongoloza obengagabenga inqola wegola zazanyathelana inkumbi zabantu phezulu kweKhenani sechwayizisa ukuhlobo phenje ubombela nomqala juba ziyazaphindelela zonyaza enyokeni ukubuthela isikhohlo sanjengeqhwa yebezihle imjilo kusobhedase mthetho kwabasiko wasethembe ezinhle eThayibhubi yofuba ehlahleni kwakhokho ayikhombisa ichemile ophamlando isukumisa isigodlo kwelamaqadi igodlo zagcina ithwe lisacinzwe ngosipho uma ngadle ixaxama uyaphindelela njengezulu lamaloyo ohlingqoba basavuma ekhaya lethu wasemelela abasonto amakhanda enyokeni kusondele likamfundisi uShembe eseGoli impi eqhatha ucelana isikhakhane wesoleswe magagamelo xaze ngokusola isodwa mhlaba ugebele Gomora solo kapaphathi njengosopolitiki awaninyathela isiminya ngokuncenga amavoti kathaze sejazini kuJundu izala kasimelane kwabensimbi ehlezinye mbhikisha ababambe ngenhliziyo abe human rights besabuphiyaza imabhasi eParliament elala ngabantu ivuka abantu hlalisebusoni mamaphepha njengesakabuli umagalela ngezwi abafokazana begalela ngemshizana ofuna uFusdube weThekwini Community Church kwaxhuma umpanza kahlaleleni wathi ayibahle sebeshingile mahlabana ngaNkosi impili ngesaba ukusigagula bethu elikhofu kaNkosi lapho thingweni lenkosazana umuntu uDulu kaMangethe nomngani behamba bebuya bawushona njengesipikile emlangweni ukhazuka ngamzila bheka oswathini emzila ibheke yafutha yabhuka enhlangakazi khuluma kuyahlupha mthakashembe kwehlula iphoyisa umkhwa kamajukula kazi waphinde badume ngani babehlala besebehleni abantu njengembici ngombango wentaba iwuthi lothi ngelimbala mihle ngathila ikhethele owandulelwe inyanga ezulu ebuhambisanani wathi esefika iphelelisa ubungcwele indaba esitsha izandla angaluqhafu lucashune lisaxhaphazela uyibamba wayidedela uAhmed Yapi kumesene Grove naseManasbhoko ibamba icumbaza yamajaji ayidedela seyomakade umehlulela uMadondo wamsonga ephunga umlandelo lonogazi kwedlula imali yamanambana kwabakwabo umhadulisa ongasinyamisa inyamazana emlomo eminingi ivunene kubhekwe eBloemfontein kufunela imthontsana yaseThembe ezihle nemthontsana yasephakameni kwafunana imthontsana yaseGinyezinye nemthontsana yaseGoli umzondo onakunukela inkantolo zonke yakwemthatha sisekelo yela umchitho lokapaka njengenkofi yethana ubando lomnandi kwesikapatakazi uShembe umhle ngokubahambela abantu bakhe kulaleni kwabo Nkosi yamakhosi umgidi wanibonke kusasa njengoba umhlanganiso uvaliwe ngiyacela kubaba mkhulu kulilanga kunyaka izulu bakuthi ngamakhosazana ubandla wasemakhaya baniphelezele banivikele iy'ngozi zemigwaqo nofika emakhaya niphephile baphinde banimukelise konke enikufisayo Inkosi nikusisa Inkosi nikusisa Inkosi nikusisa